olandela ama-orders, othatha ama-orders, be it kuhulumeni, be it ku-MEC, be it kwi-manager yakho. Angeke uzokwazi ukusebenzisa unembeza wakho ukuthi ake ngihlole ukuthi ngabe lento ilungile noma ayilungile na. Awukwazi ukuthi uyasebenzisa unembeza wakho ngoba wenzela imali. Okusho ukuthi wena awuzikhetheli ukuthi lokho engikwenzayo kulungile noma akulungile yini. Uma uzoba neqiniso kuwe uyokuziqambela amanga, uzokubona ukuthi everyday ebugqileni bakho uthatha ama-actions ahlezi ephikisana nomthetho wendalo. Lokho kusho ukuthi wena muntu othatha ama-orders uyi-order follower futhi wena ozobhera i-moral culpability, okuwena ozokhokha ngokwezenzo zakho, noma ngabe ubutshelwe umlungu wakho noma ubungatshelwanga uyena. Nasi nje isibonelo semphumela yokuthatha ama-orders. Uma uyisosha uthatha ama-orders ne-instruction ukuthi yenza lokhu nalokhu nalokhu. Kodwa asingakuthathi sikubuke as if amasosha kuphela abantu abazoba morally capable for ama-actions wabo. Wonke umuntu zihlole wena ukuthi la okhona ama-actions owenzayo ngokuthatha ama-orders omsebenzi owunikeziwe ayawenza yini i-harm kwenye i-sentient being. Angikhathali ukuthi ngabe i-harm yaluphi uhlobo. Yonke into e-under government, it's a system of mind control. I-mind control ngeke ize ibe through ukukhoza i-pain and harm nokubulala nokuntshontsha impilo, but izophinda ifike ngey'ndlela zokuthi umcontrola kanjani omunye umuntu ukuthi abe dependent kwi-system. Umuntu abe dependent kuhulumeni ukuze nje anyakaze, adepende kuye for everything. Iwena yiphi role oyidlalayo. Ngingajabula uma ngabe abantu bengaba neqiniso bakhomenta lokuthi yena kumsebenzi